Talo valava, o tātou talafou o le nei afi. Tala to mua. Mo whaamanina mo whaasao mai se pepa whamatalanga mai le malo. Ni whaasara launga na whaia nise newspaper maua lesi whaasara lau I lungo penga ta whailangi. E whaatatau le se sootanga nise o minista o le kāpeneta. Mo nise o le atunuu o lo tau lau mua e whaalau I lua le pis nise o le PG Wealth I lungo penga ta whailangi. I lea pepa whamatalanga. Kata uai ele isi so tangon malo mo le PG Wealth iso si tu ele tu ina tu fo ele malo ni pe mita po se fatangana mo le kompani e fa tino isan au nanga tau tupe le tunu o le po e fa atas fo yo ata nisio minister cabinet mo nisi awai le PG Wealth ele o se fa vai le wala longo ina petalian malo se business po se poro kalami tau tupe mai le ai fo intan longa lo ia mo fa yo mo le PG Wealth o lo manina mo I pepa le neo whaamatalanga. Le langolango ai malo ngal wengar wha tupe tutonu le Samoa, le Central Bank. Ina e whaasa yon whaanga yoi. Pe ea wai fo inisi po kalami whaalawi lor PG Wealth I Samoa nei. O le whale tupe tutonu Samoa, o le ofisa tuto tasi. La tau te mai tau tuwina, ma wha atontonu ina tau nuunga o so o se mata upu. E awhi ai tūlanga tau tupe. Ma pui ai le atunu umai la mutianga I so se whainga tau whaasese. Po le tau whaavalea, e whaonga aise, leni, o whautua ina I fo I le atunu ina ili porti whal tupe tutonu Samoa, le Central Bank, po se official leo la tāne, nisi e whaiane inga o inga, whaasoli tū la whono, ma tau whaasese I tūlanga tau tupe. O tangi ai nei le sui le whatutua I le tua Samoa wa tasi, Ili manuia mai le palota lai tite wai monga tolu talu ai nei, o tai oli seufiti ai masu, I le whamasnonga, e whaasanga le sui mon maloia lau timu ia wele se wa ai, I ni whainga whaala tua, na whaia lau timu ia I le taimi le palota na tia nei. E se fulu mar tolu mo lianga wa whaila nei e tai oli seu, whaasanga ia lau timu ia, e au fia ili ave ni pusa apa e leni, ma pusa pisupo I tangata palota. O tai oli seu na mon malo mo I le palota le lua whelua suru mo le lima, I lalo le fu all HRPP, pe ta ina ia fili, e toe suilo na vainga wha upuwhai le fast, ina ua iata ua, o mana nao yeili tu malo. Pe ta I ol palota le titi na te anei, na wha mawina ile to o telo le tu malo, na avile la tau lango ya lau timu ia wele se va ai, lea e ovo ile valu se lau palota na ese me ma palota, na tu langa lua yeita I di seu. Ele o manina mo ili taimi le neipo ye se sua lau timu ia, e whaasanga yeita yo li seu. O tau sanga I neila ua e ana poro kalame lungo penga ta whailangi o le maoto vi inga, ai nuu ilinga noa sa waina ea, ma tole a fua sa ai a tole a fua, ini ia toe whaatanga o na whaawau ala tau poro kalame masani, sa whasala lau I lungo interneti, ia so lua maso tofi. Sau nolelo ia mo ewa mo lia, me le isia meafiu le misio, e whaapea usidia ma leono masini talu na tau fia le polo kalame, e le ngata wale toe mau e tangata le wano e matamata ai. Ai wale toe mau fo ile ala ngā tupe masani, mai whasala lau ngā lea polo kalame, na te ena lo ia leo lea tarsanga, o leso wharaili nei, mo toro pōhe ni mata upu e tamaita I whamsino, ia papali I rosela papali I, e tu uina mai e isa na whai